voin hi November ni sari sang ni le som ni le pakhat khovel Sunday school ni alo ni le tareng maya khovel Sunday school ni a intermediate le sacrament le senior department te zir tur chu John Newton a chanchin ani a John Newton a chanchin tuna ilo ngai thang u John Newton a chu ni som ni le pali July sang khat zasari som ni panga a khan Weiping London a alo pianga apa chu John Newton senior ani a Mediterranean tuipuya longa sum dong long pakhata commander ani anu chu Elizabeth Newton ni in Protestant chung kwa ami sa khomi tak ani a afapa John Newton apo hi pathian ni piangin Dr. David Jennings a ko thana a in khom pui thina pathian rong bol tu lani ve turin adu awangin uluk takin a en kol ani mase van dual thak takin John Newton a kar ni leka kumsari alapum hlum ma in anu hian ti binat na awangin athi san ta hlau maya ti chuan anu reivak lova apa hian nupui dang te nein fa te anei le a John Newton a hi an chung kwa a alo pon lang de upo ani ang nun kho harna na satak alo nei ta a chu wang chuan nun kong sual alo zo ta a pathian soi chiat te thil sual ti te alo ching ta a apa in boarding a te anun siam that nan ada a ma se chunga te chuan engma asot lova mi an chelo te tong kam thalo tak tak te azir chuakani chu wangin kum som pakhat mi lek ani atangin apa hnung zuin longa athok veta ani kan hriat angin long mi te hi misual bon ra tak tak om khom an ni awang hian apa hian longa thok ve tur hian adu lo khop maya Jamaica rama fuhuana thok turin adua ma se John Newton a chuan longa sum don na a tho chu nuam alo ti man to awangin longa tho chu a thang ta jok ani long khrang khranga a thok kuala chu tiang chuan boya sum don na longa a thok ve ta ani West Africa thliar kar le mun dang atangin mi hang te chu an man khoma then khadero chu a le te po in an le ve boka West Indies le America rama lamun le vailo mun te a thok turin an hral thin ani boya sum don hi arab thak ema America rama phei chuan a leitu ten an du zong thangin nu pa te chung ko member te chu mi hrangin an leidara mit tui nen anin thlir liam vong thin ani chu tiang chuan chung kwa ngei po anin then dar thila boy ho hi an khongai thak khop mai amero chu thilmak ve ang reng tak chu heti lai hian boya sum don na hi sap ho hian thil suala an ngai lova mi hang ho chu boya piang tur ve renga an ngai mia mayani John Newton anun po hi abon ra ema kamut hil chung chok lo chuan serle sang nei lo bol hlo na akhat kania
keima ang renga pathian soi che ne hi ka hrengai lo ati hialani chutiang chuan long a nun sual takle boro taka a om lai chuan greyhound longa England pana an kalayin March ni som sang khat zasari somli le pariata khan thipui na takle tuifon nat takin an long chu aron nuai ta a tuifon hlom lian zet hian long bang chu aron vom tot maya an thaphang hle a an au chel chula Newton apo a har zuk mai a tha abar hle a anau panlaya anu in Bible chang alo zir tir to te chu a ril ruwa alo lang thar uara a in ngai tu na se ema ma se anun alo sual to awangin pathian ngai damna changpha ka a in ngai silowa chutiang chuan mangang takin a omani atuk lama thipui le tuifon are nu chuan John Newton a chuan thei to pin pathian a zong ta a hun ol neya chuan thuthlung thar bu a chiara luka bung som pakhat chang som pathum thu chuti chuan langni misual ma in fa te thil thapek na chang in riat chuan in pa vanami chuan adil tu te chu tharau thiang hlim ava pedon em ti a chiar chuan a ril ru a khoi ema chu baka chuan kan soi to ang khan anu in anau panlaya pathian thu alo hril thin te chu a ril ruwa alo thar le a keimi sual pathian soi chetu le pathian ompo ring lo hi pathian in min ngai dam theng em ti in na satakina ngai ain ngai tu a topa chuan pathian hena a in hlan ta ti chuan misual turu John Newton a nun chu ti dang lamin alo om ta Isua Krista chuan a sual tengai damin mithar alo ni ta heta hian pathian thu a hriat na te ala tlem ema thei to bin Bible a hun ola a chiara lali Isua Krista nung zui turin a in buat sai sau ani John Newton a hian an no pan lain chathama an om lai khan an then om maya om an chung khat hladeu hlek to Mary kat leti poli tin an ko thina poli ti in kan soi zel to anga a mangai tlat maya kum sari chung zet chu alo ngai zong to nupuya nei tumin palaite atirta ma se atira chuan poli hian in nei adu tlat lo maya beidong lova Newton an nei atum tlat awangin atopa chuan poli po chuan in nei adu veta February ni khat sang khat zasari somnga an in nei ta hetianga an in nei hian an nu pa chu tu ma anot bik lova nu pa in mangai takle in du ton tak an lo ni ta ani John Newton a chu Krista anun thar alo nei nu le nu puite an nei ta ka chuan longa bo ja sum don na tho chu aning ema ma se na dang rem chang tho turte a mu mai boxi lova lottery ticket te alea aman thei si lova poisa khelte achinga ti chuan asum nei zong atak ral veka pound som sari lai ala bale ngala chutianga mangang taka awma wang chuan lo thei lo na awangin tuifin riat a fe chua chu alo ngai le tange nge Newton hi sum dong longa a tho chung hian
thi mai la om din muna ading fova ma se mak takin pathian chan chua na achang le thin thingei turangai ani po in mak takin pathianin a chan chuak le tlat thina ni longa sum don na chu Newton na chuan aning to hle a khomual lama eizon na remchang pathian hnena thahnem ngai takin adil thina ma se aduangin chan na a hmu mai lova puma nestia John Newton a pa thian tha tak mai chuan thei to pin a pui boka a topa chuan exercise and custom a tight surveyor na a hmuta hlau maya Liverpool khua a tight surveyor na chu a thok ta ani Liverpool a tight surveyor na a tho chung hian Yorkshire le a che vel khua a te a testimony a soi thina chu a testimony a soi thin chuan mi te thin lung a khoya mi te thin lunga hna na sat takin a thoka a topa phei chuan hun puma pathian rong pol tu ni turin thuron an peta hialani ma se John Newton a chu hun puma rong bol tu ni chu a in sit le a rong bol tu ni turin in sit le ma se a in zir chho renga Greek Bible Septuagint a thiam veka pathian thu le kha bu a mu a piang a chiar vek zela Latin tonga zia te English tonga zia te le French tonga zia te po a chiar thin tin Hebrai tong te po a zir na sa hle a zol nei te le khabu ti chau lo chu a thiam vekani hun pumarong bol tu ani le ni lo tura thutluk na siam turin kum som thum le pathum ani na champha chu aruata he mini hian chonghein atong traya tlai dar nga a chuan pathian pol na dongin nem nge rong bol tu ni chu atum ta ani John Newton an nem nge rong bol tu ni atum na kong hi abum bo ve hle a Hanslet khua a in nei manga akal na thilmak tak atonga hari khru kan ama pui tu atan nem nge rong bol tu ni ve turin alo fuya chu chuan ati phur le a an nu pa in ngun takin an in ngai tu a pathian hnena tong tra in an thlen boka ti chuan nem nge rong bol tu ni chu atum ta a ma se alo har sa khop maya senior pastor pathum hne na tangin recommend na le khala ka nga ya panni in an pedu lova pakhat chawin le kha hi alo pe a thei to pain chu tiang chuan ma an la a amai ro chu Archbishop of York Dr. Gilbert chuan Oxford le Cambridge atanga zir chuak chau lo chu rong bol na thiang hlimatan kan la lut ngai lo ti in alo hrila chu chuan ati beidong zual le ani hetianga beidong taka om lai hian Lord Dartmouth ta chuan hawei sa chu Buckinghamshire Olney ko hran en kol turin alo ruat ve chia ma se hawei sa chuan Dartmouth na hena chuan Newton a ruat zok turin angena Newton a po chuan Church of England sarkar hiat pui ko hran a Olney bial vong tu ni chu athang ta ngal chata ni somni paruk February sang khat zasari somruk palia apom thu a hrila March nilia Alk of Dartmouth le kha Olney ko hran en kol tura ruat na chu adong ta a
a phur le a pathian rem ruat nge ni in a hria a ti chuan April ni somni pakwa sang khat zasari somruk palia chuan hangtin ton bula bakdena Bishop of Lincoln Chapel ropui taka Church of England rongbol tu atan nem nge alo ni ta ani Liverpool atangin May ni som paruk sang khat zasari somruk palia John Newton atenu pa chuan an rongbol na mun tur Olni khuwa chu an thlenga Olni chu sumdol na mun te takte kongpui pakhatin atan tlang lui kama omani Olni a hian thanem ngai takin pathian rong abola pathian nia anin khom thin baka cholkar nia te in khom asiam thina ninga ni zana piangin naupang te pualin in khom abuat sai boka naupang te hriat phak hriat thiam tok turin pathian thu a hril thina ni tin pathian hla te po azir tir bok John Newton a hian thingtlang pastor dangte ti dan lo ang takin dam lo te an ina tloa kan ape ema atong trai sak thina pathian tana thanem ngai taka arong bol na chuan ra duom tak achua anu kum khat emoleka chuan an biak in chu zau alo ngai ta hial ani tin ko ran mi te po in an ngai na ema kum som paruk zet olni ko rana hian rong abolani John Newton a hi pathian hla phua thiam tak mai ani a hla phua tele a chanchin bu ati chua thin te chu ku paran alo hriat chuan olni khuwa a hian ku para chu John Newton a bula akal veta a ku para le Newton a hi ati ratangin an in kop rem ngal chata hla tam tak an phua duna olni hymns ti hlabu thatak an ti chuak nge ani pathian fakna hlaro pui tak tun thleng po chuai theilo khongai na mak moi le duom ti hi kum sang khat zasari somsari pathum vela Newton a phua ani a ku paranena hlabu an siam olni hymns a achuang nge ani Newton a hian Christian thatak tak a phua chung zinga chuan kan Christian hlabu a hian Christian hlabu number somruk pakwana Isu ming hi avatha em ti te Christian hlabu number zathum somruk pathum na nangma thil ro pui te an soi ti te Christian hlabu number zali somthum pani na khongai na mak moi le duom ti te hi atel ani kum som paruk zet olni ko khana ming thataka rong abol lai hian London khopui Lombard Street a St Mary Ulnot ko khana rong bol turin John Thornton a chuan a som ta a in ngai tu na sa hlea olni ko khan chua san po a hu phur lea a mai ro chu a topa John Thornton a som na chu a pom ta olni ko khan a en kol ai ang thovin zo Thornton na a som na Mary will not ko khana hian pathian rong abola an in chu mi zong chuan kai thei turin an honga mire thei an nar ngai lova ril runa le thinlung hliam te counseling nei puin tharau chak na thar nein an hole thina ni ril rulama har sat na nei counseling anei pui zinga hian
British Parliament member William Wilberforce apo atel ve a William Wilberforce hi John Newton ana a enkol dama hian politics le MP ani na ban sana hun puma pathian rong bol ve adua amaero chu Newton a hian politics le MP ani chu pathian rong bol na ani a ti in banglo turin a ti a John Newton a thuro nangin MP ani na chu aban san talova amaero chu John Newton a tenen boy nei hi thalo anti awangin nasatakin boy nei khapna a om theinan ma an la a anni malak na awang hian British Parliament hian kum sangkhat zariat le pasari khan boy nei a khapta hial nge nge ani London a om chung hian nu ma enge mozat aneya London Missionary Society din tu te zinga atela hei ayo huap zau zok Church Missionary Society an din bok British and Foreign Bible Society tuna khovel puma Bible Society lo om theina tura sul sutule din tu te zinga atel bok ani hetianga thanem ngai taka rong abol lai hian December ni som panga sangkhat zasari som kuwa a Newton chu a mangai em anupui poli chuan kan sarnat na awangin athi san tahlau maya atuar ema alung aleng em ani ama ero chu pathiana thei to pin chakna azonga a in ti chaka pathiana chakna thar adong na sa ema that takin pathian rong abol zui thei ta ani John Newton an chu tianga thanem ngai taka rong abol chung chuan kum somriat lai alo ni ve ta a kum somriat alo tlin hian a beng alo thalovin alo chet ve ta a tin amit khomu po alo fia talova ani chuan pathian rong bol hi top sat mai atum lova a upa te ero chuan top san turin andu hlea amaro chu thei topa pathian rong bol chu tum zelin tar chak lo na ten alo tlak buak ve ta ka wangin arong bol na alo chol san ta a ti chuan December ni somni pakhat sangkhat zariat le pasaria khan kum somriat le pani mi ni in John Newton chu helei taksa hreomna kalsanin a chandam tu lalpa hne na a cholta ani